أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم وبركاته. Leo rajaba na sababu dizanongozi ndio nsi hatu haujare shilizani mbabi sha makhsus ufanya rapeli ya husu wanurambao soi-disant autorité politique sha le madi wa nsi hatu ndio suitiri zambe yokana wado le madi wa nsi hatu si wavumbo wa yavo uyimzimba uifahamu Yosef Ibrahim waikiki uyhamidukari hila uyimunye baraka halani yokana wandu wao wajirende wafumatu wajirende makawakibu na wangu wajuwao ndo ezijiriwe harumensi hatu bal dabo wasaidi ya zalira nzo siku ya ndisorenda na hii hatejihunde leo shaleo waendao harumao musamma na duhendao wendewa ni kemvu ya mwana wazali indara place mbabahe ejia zidi shamayensi namna iliyo rahani heli wa kumari watabi hao kwezo watukufu wa kumari sijani madini ukanal muradiensi ireme wale kejazia niyonge ndao bandi yabo leo banu sijani jeni fanyira peli ya husu masuala ya hensi ya hatu aranzeza mahatejikunde leo manangar joyo kanensi hatu yoika uyenshi maufaume wakati wasi dali mfaume nwanyawe ijairu habu ijaru mai karna ya hususi lima micheki ijairu harumai karna hiyo ijaruma wakati wa madabdala na liswadihi ijairu harumai karna ya madabdala ijaruma wakati wa johari na taki radir jarsha karni ya mwisho na dia azali sambi ujaikililu azali tu ya rejei nasi 2025 wa kumuri insi hatu izidi urejei ngoni rahani hili ya kaya insi hatu ya angamia 2025 imasi wa kumuri kati na maji kati na mwenji kati na ununu kati na msomo bal hatimbaindwa hula kaiti haina usiku wa asha za tungo sonhenda zote dimai fahami Yosef Ibrahim na mzimba na nyimadunga yao msaidi ya azali 2019 hamanganya nzi haizidi shamai hawahi na mdu yakabta haya mbisi jao ontu hiyo hawafungu wasaya watao 2019 arese voti za maraisi na maguverneri na hansi ondoka wata haja 2020 haja arese voti za madepite na mamera hanome ondu wao haja 2024 hardi harisa ze voti babo haji hansi hanome wa maguverneri ya kawata leo haja taska 2025 ngurudie ndi anome ima depute ni mamera wao yeye yanzao hala ni ukana nyondo na mvumbo wa nivano ikao warjoshu bitira bengi ukanyini baadi wa hensi hatu mzimba fahamiki karihila mwenye baraka sababu ya ukana mhalalisha azali 2024 nchureje 2024 ya juzi au ya jana mhalalisha hardi harijizi mfuzila kaniso leonga mjam mrudi mhalalishe mwanahe anaweza sanyika mmono haya yemchofuli ya mbaba ze kushune ze silipo za hejana na yere mredani tsihindu hata mjaka mtsihindu nikambono mrudi leonga mwanza mjimu mafuli fatihu ze kushune ze silipo zahe c'est honteux shamaskini nyitwa ndo konyi mbona haya jeli ukana eshirili zao ile suala la husu population ya Komoro mpaka dabaha wacho maizi na wala ikao wa maizio hatwari ya kanansensi hatu bade ikawa dorongo wa hondoni ngo zilo nziru bade ikawa dozamba ngo hondoni ngo zilo nziru shakara jaka uranse ukana safari ya leo sheikwidisha ho wandu
ngwaredio kweli wa wenye nkobe mwambe waendao hari swadizo wende makandida bado wajua ushinda wende wa hawe azali au wende wasunjuse ima kandida azali yende ya wanome madepite hari warenge wao halani ukana mwishi ya juiza azali aka urongo wa hamba ukana ngwanze madepite mfukare hawa nani wa SRC wahunde wasina hata bataradudi tukawa yonsi ni dalilu dainu ya imana yasi washibangola hambu mambo washibana yakauta hindi kandida waone ya ukana ikawa duanza wabule shibana ya wana na wanduaji ngojujo dunga ledingo la shibana na hawa jukirwa kama difficulty jukuka bojaka hésitation wa jaru le gauche droite tahali wasunzu sa shibana par la force hakubali kajakubali hanza kajanza wamsunzusa bandi yako ikawa lazimu mje mjuzisi hausi wa Komori rejuzisi ana mnaje ya haraye kandidaturi ya shebana ya jaya kubalia kandidaturi ya mwenye baraka ya kubali kandidaturi ya karihila ya kubali kandidaturi ya mzimba hawandu wa mzimba ya kubali kandidaturi ya kiki na mjuzi senyi wa Komori hausi wa Komori ngari juzi sawa zabari shebana ya zilwa zabari wanu wabuliwa lukanyonsi pia nyua nafiki nyua rikao avanu rizambao nganyi maadui wa hensi hatu nyua rikao haina usiku wa hasha nga manzuike nyua ndu wako ili nyua ndu wema na yabo kabati wandu wa rusa wensi hatu hamandanyi ranzon tuilana leo danyi kabati wandu wachi ngabo rija banu leo rijeri mabini ya ukana Allah na mdoju hili mwendawa na mdoju ya ukana azalingure ndo nai hatanganyanda ini fami ya ahe roa na remdumishe warado nai shanyide mkontribuyo beaucoup plus shele karja msamini karno parju msamini na ukakari na humbani nafasi ezia zadi quelque soit rekale au maudunge julawa andi abarika utajiri mabini ukana henye zinongozinu mzidungia wamfanya wizo mwanzao zinongozinu mrenge banzanga mfanya wizo mwanzao na hanza kinga mrendao wa Komori malaba karana uparu jumbani nafasi haina usiku wajuja mahakama yabo yaza kweli wajuja mfaume wa kweli yabo ni wandu mleharu male jadu wali mrendao wa Komori nai au halalisha azali no wana zemvu walo nizo karana uparu jumbani nafasi shele na mdozi jua mauduka mtsina za ukamje mdorambi ya bala vanu yabo karana humbani nafasi hata aswidan abadan azalituwa hasangi makututu ngondo yalawe ye mwana ngondo yarengerele mananga rijuwa yakana haina saa mwana ya johenda yawe filmu hisa na yawe kamti wafuma acho kamti malaba ngamjuwa yakana fatihu watsawa zenzia pia za ukanaendea remplace mbabahe kisijahundri ha bal hata wala wandu walo aruma le janvida zali wanu enkodo ya bedu na msaidie na nwanyawe waparwa ni azadi ende ya wambi ile suala la ukana utawezenzia za unikafatihu yezi waharaya sababu ya ukana ile procedure zikaunuka nayo kulihondao du coup wale wafanya mtwala wa rusule suala la rusule zebutiza ma député wakaende député ya jue wende wa abroge ye loi hari ambao loi nsujua hindini article 58 yo ya permette président de l'assemblée ya jue remplacer rais zeno wazonga mzijua wao changa mwanza weke na mndendao wa Komori malaba hanga mndendao wafumacho walu karibu nanyi na walu hasara hapo walu karibu nanyi wamshangiriamo bandi yako kaza ngozo zifanyiha mwana wa zalingo ndo rais enge bori wanao yado na poste ya secrétaire général ya tsimbo kufuru kujaka ja rais anamradi
okomori pia ngwajua huyo kana fatihu ikaharinge badala mbaba uongo joka mwiyi rahana mbaba mana mbaba wa aminize nyigangi na haina nongo za mazetwani na masahiri za ulimwenguni shambaba yujwaze nongo hizo yuzi ambu duranzi hadi nguzi amini fatihu ikaharanza jarengerele hiyo yamwe joka ulazimu ende haruma kondisio zinji mana weka jiza nongo za nyigangi yikazi hambudu shawa haba hange joka uka oblige ya njia ya zambudu yani kwaze condition nziru rahani zumbaba yakawnikiwa na yabo mtsilende bwa ko rikanga mjuka bona nongo ikatsideze maiti zijo udungia ababo na babo hujuma hizo mbaba ya sayazihansi manaze condition za kimajini na mazetwani haruma mndu wanzo pouvoir izo zona étape par étape ze etapu zaze fidi ya mbabahe ya zitowa zo zinji na bo mbabahe wiranzi 2001 ida ya kufanyeze votiza ndabu abo nchota hanabe 99 afanye coup d'état mbabahe hambude mazetwani majini ranzi 2001 hata 2005 yakavjalawe abo deja hakana experience ya hambudu nyigangi na mazetwani hata yabakisha haruma hizi hajatwe hareje 2016 hajareje haruma ritmu ndiyo huyo kamtima laba mfikira ukana ngamusheda uzitarehi zakaudovumbulwa za husu fidia zakaudotolo uhusu zanongoza hezinya mazakaudozihwa na mu komori zwa komori pia mzigi wao ngenele swala la husu emakati ya mwisho yanu ngamushele yo resama wakabamba ukana haringa bo maji ya tilo haruma wa produit plutôt zito haruma maji haruma misihiri ili haina mkomori jurumia imaji yao msirini hatawaza yabasa kontamine ngabo wakati ya mwema hayabira yadwamba ya eze produizo za hemajini ni mazetwani nizenye gengiza za lizi kadovuliziwa harumwezi sima za maji za kufanywa za distribution za hemaji ya mamwe example de mababani komori harumo mji wa vuvuni azali havuri za masahiri menji ya iyo ya ukadamiza ze memoiri ni makaulu ya komori ili wasambiji sijao ija haru mwale suala la komori la ngazija hende nzuani haruhanzuani hende mwali wafira kwa langa mweshele yao tena makati ya mwisho yanu wa mwali wakawende wa empozewa hari waji wadoli ba maji na yuhe miro ihabure tehadisi yuke iheza mabaya mashaka fijuka gaga nobala zila pia zilade ze produce za kaptazi tilwa haruwe maji ya mwali ili wa mwali wa hino wasenishu hala ni ukana ranzu siku zenongo hizo zambishi haruma shisi washa mwali hata ije hunde leo kizijaparo heyateni kwa sababu ya ukana badaze producer zitilo zenongozisa wa hakadha bandi yabutika utanjini mushilezi zeni bwa komori ukana fatihu ikaharengezi mushoni mbabahi nabanu wengondo yarifishiwa yezi ya kifaume ni mbabahi na mjokaze maitini zijuka zinji manawo ujukana ritmu bilivu ndalaru za utuwaruhu ritmu ya mwandu ngujurumia zenyi gangi ni masahiri ni mazetwani ritmu ya bidi yabo leze fidia ujutuwa fidia zinji leze fidia je example leze nuzaho wawulwa wenji ni majeshi wanuwa juwao ngabo warubo kumwa chungu hundi hamaiti haruma misiru haruma zisima fukoni haruma mala ya hao fukoni wali yo bale example ya mwisho nda inu ya wiya ulajuzi wa shimwali timdwa za ledzina wiya ulajuzi ho biruhahi yala la hakika ngamlinda unungo hindini bwa komori haruma masuala yanu ukambulie haumdaze azadi yarithishe mwanahe eyizi hala ni ukana mamjo subutina mbi ukana fatihu banu zambao hahisange ja Kim Jong Un wira isi wa shikore na abo shabaki ya fatihu duka ya wimbaba heja Kim Jong Un yarange hizi maana fatihu banu zambao hasange na nyora il est très assoiffé hukayarenge pouvoir malako mori warujua yokana banda raisi secrétaire général du gouvernement na yabo ikamdo anzama angalie fatihu
premier poste yahe aruma yezinu ukahatende hanumiwa conseiller privé mbabahi uwa kauli mashawiri ndaina ibahi hajaba nur zambao hajahanumiwa secrétaire général du gouvernement kezijahisa yao boyanumiwa secrétaire général du gouvernement shahar ditena hanikiwaze pouvoir za ulimwenguni pia ile ujere kabati waziri harumo mbaiza mawaziri wanumiwa wao udiswa hata lafuzi watinaka hapara fatihu nana ukakafanya monde registre so sindiyo yabo directement uparo harumo ma directeur harumo ma secrétaire général bal hatima député wa pia yo gerera fatihu yamona boya le secrétaire général du gouvernement yala la hakika na mjuzi sele sualani wa Komori fatihu hajendata henidini kwa assemblée na iha sange nezi nguirumo mana secrétaire général ngurumo za instance pia abaha wanjoro ha mo secrétaire général wo ya rumo za instance pia yende harma poste ndoje ya poste ya lunga bwindi katiluka ya kera isi wa dawla ya bondo ya kera isi wa dawla alafu hizo rujuma biani wanduwanu wakaza na ngwaendao wanduwanu wakaza shonde mani shaimana waendao dabayaka wa Komori wadaza wafunge mihono wafunge miyomo mana sérieusement banu si ondurlo amoze réseaux sociaux zinu na rija banu garambao shawakati miwona market na mana politiki ya Facebook ni politiki shaimana rajaru maze réseaux sociaux zinu ilirambi lukambise rahaka bachaparani ha yenamna ukana ngwafanya itendwa wonsiju benge ngarijoyo ukana haini ya dwanza yambi kujwamba dwanza ya rendi igamatiwa suwangu foshibani suwangu lo yafe ngabo sirilo bonze ambese irakunda namna ukana rejueri zambe shami mingamparo na mawalo aruma réseaux sociaux ambese rifikiri namna ndwachi nede namna ya ufikiri wake intervention za sur terrain parce que hadisi hizi intervention za Facebook inuke tutosha niyo ketu disahata azali nuondwa aba haija fatihu nuondwa zinagozinu kastua mba hata habari za réseaux sociaux parce que wakati mwingingo azinyorewe kukistua tushi kistua ndongo ngiyabo mimi bano abaha tijopara uwanama rilo haruma za réseaux sociaux uwanama rilo bonze haruma za habari zinu alitwalie namna ya ufanya intervention za sur terrain mana banu zambao rika banu riwana na azali ranzo tuila hatana leo bal rika na madhamana wambo wa opposition soit disons wabangwa nona azali shawinji ni hao waka harumandabo na unafiki yule maana watushinda wahana hindi na uka ngamrapele mbabi hadisi hosu wanu ambao Francome Francome watanganya hizi janibu siasa za kisiasa za opposition pia hala ni wakana wandu pia wakana zedongo pia shakwa tina washinda wahamba kwa tina washida warenda hasibabu hindi ni hasibabu ya wakana onti pia haina mtu hachoka kusahike yodo ya chendeziwa baidu juu lazima ya kiraisi wababanda na ranzi 2019 hataje hunda abahaka bati hata faida parahani ya rumu mkwansi wa opposition nanda wanuramba Francome ngabo abaha risare ele wa yaukana wandu wanu kwa jaka na fikira yansi kwa jaka na huruma ya population ya Komori shawa kabisa faida za kinafsi za kihao maana haina mtu kabisa haki rais wababanda na hata banuru zambao watundulana jawana zinfi ngoma bakia shihina jana bali riwono zivuti za 2024 ngabo kahenda ngabo tukahenda yija haruma la husu zevote zinu zazinu ngabo ndo ngabo tuhenda shakabati zikitishao bokomori hamanda beyaka abantu zambao ramba haringa sinansi soit disons ngombo kana haringa bo demokrasi ngabo huria na huria huo badi utu haruma pambo boko
le pambo kabati mkumurutwele wakabati uchona kazi nonabo bal hata ze organisme internationali mana wa lumadi wa mando wa hensi hatu ze Union Africaine ze Union Européenne ze Nations Unies pia owezi kabati no ngoiri sikitisha au bano zambao ya lazimu iwe nese haya wandu wanu amade le swala la ukana obwaja ngabo voti harumansi ye parti lo harumansi nzima ndio ifanyao politiki parti nzima izo mparuzie shida mparuzie onandao harumansi wadombo kana haringa ko parti nzima da alafu parti hiyo ngeshinda nao na wandu soit disons ma indépendant ma candidat ndao yapo pia ma indépendant alafu ma indépendant wao shawo wandu wa hezi banawala hakika nyika munu haya nyika munu urisa wandu wa heserse manazen kalizizami zoenda hata zo uchiba barina wanyu nyuzi sante ukana sava pa shaho diho nganyi haruma ufarizi na usijinifu na ujahilu kamtuta mzijue kamtuta hao mwenezenda au naina zenda ndo shazana uwezo ngiziri sawa si akamili watu hata parti yabidi sha parti nzima ba de pouvoir ba serse wakajua muyangamisa nikeza bahamu kaiti waka RDC mwito waka tiji hari urango tiji waka hindi waka parti zinji zaka yabo wakaze orange na tiji hindi pia mzilaza na nza ya parti nzima ba hidenda yala la hakika ngamona uka yode masula haya henzi nyondo mashangiria azadi mashangiria fatihu habo mchotsa hanambe msaidie na belu na jayama dashafi mwaka usaidia azali abaha moroba vuni shatsanyi nganyi harumaye circuit parce que mja mwe piège manatsanyi pia mtolo na azali shaka mchula wa betisala nganyi betisala mahonya tipe sababu ndini sababu yokana mja harumaye piège na nyina mju yokana ye piège mwanjia mchujo uroha na mdoli ndiye yokana un jour lazima ngamjufa nyoze reglement de comptes lazimu haumhukumlo haumfanyiwaze nongoza mstahikini na biona mdojua bengi ngamzijua usha ngari mishelezi zao ngia borka bjajiri waniseba leo yokana Allah nyiwandu mahali ya zali edara ya bishi ya ranzon suidana leo mar ile mwenda umairenge muibize mwanahi hautuanza faida za kinafsi na nyimu jambi yokana ngamhada yao Komori shawa Komori watu wao banu hari ya deza yaruwa tukakatina zuhamba shabanu wa hao wakati wa uzamba ngiabo na mduju yokana rihimi hama kahadudu ngari mlindao ngari mangaliao un jour ngamju jeleza ikanganya Mungu au sino ngamju reseveza mlazimu na wonesa tena arumwa population comorienne yokana banu mengoni mweze ngoza fudza mbwana yinu hauho kawandu alegezi azali yensi mweze mfu yalo nizo ndani population ya Komori mlo sur terrain parce que banu kabati mde paroka mwade yenda l'hôpital ya tujuro wade ya zihiriwa kikiri mda zihiriwa watina kwa wadi wahe utulwa haina sauti jujuro wade bukumu ujuzihirisha ya lazima ni wakomori mdojua surtout na nyimdo sur terre haina usiku ngamchungu badiliwe masuala ya voti na nyindi zo haringa nyanzaya habo motwa haruma system ya hezinza hizo mlengaze 5000 na 10000 ili mdo shangire wandu wao umishwa bwencho abili wajewa mzini jakafuditi anangwa chungu mzihani ncho abili mkera adimziye ye popularite ya hanyu mnikao wandu wauze mvu haruma mabunjidi yao babanu nyinyi kamtujisikini yange mwajusikiniwa kamkana dhenye wandu mlokomori mwajisikini ya rangu baisho desha tungeza wandu walo wanze huu njini hao wachujwa humsikini yangu mchikubali mdenge 10,000 na 5,000 zika jalanyu haruma muda wa maha fatihu abaha utahoyezi sistemu ya rumi yao yu abaha ya husuize voti za hema depite na mjue yukana iyo uprepare ze voti zahe za 2029
ekanga zijourewa mana mswamini ukana fatihu wa ulo Kim Jong Un ekarenge yezi en 2029 awubanu lizambao eka 2029 waduka yezi uongo jo yao yajake mfaume wa hensi na nyuwa kwa zao wa mando danyi mlo komori bainge manu lizambao ngabo shababi mwinji wa ruha komori wa Dar es Salaam wenji hadisi hauchotawe maisha madziro neze Mungu mbizi loko nsiju yabo shamal asafi wawende hivyo kwa tina namna ya ufanyazi kwa tina namna ya maisha shawa wonti pia ngwacho ngwanga leo ndo bulaya ngiyabo mjisubitini mabini ukana nyide mkoza wanyo ndo kumore kamfanya namna ukana mjisikinie ngemje msikiniwa baikanga mkozao nyide mmona uzendoso wa mando izo kuliwa le mangango atabihango akozao au shaizo ndako ngona mamaisha ilo ya kiubinadamu kameme au kazakifu mjumambiani nyo kumori ukana letamati lo bonzema nyide mmona ngamnikao imwana wazadi haburtu tsaharambe Kim Jong Un yeyezi habura hayatuna zifikira za kubwa mbaba himana izo za mbakia ukaya mbaba ya rengezi ingamu muhonsi yo ya renge haunga mju hao mkalilier hazijabira nsilindi hamade heli zidungu urende ha zibiri ngemju abanga mjisikini yao haunga mdilao baba nuriza mbao imasuala ya lubonsi juu ya wakati mangu ngajubzi di ukamaziro ikamzibulia almaradi rireje 2025 harumale suala linu nasikarna uli banafasi ya borendao ngarjuha bazinji ngarjuha beza lazimu nasi ngasi ukana abantu zambao rijusezi chwa ngamparu amali hedina zamba nywana mamla haruma zerezo sosio zinu risha shizembabi ya makalima ya zerezo sosio manaizo kastwamba hata ngo ushoni mazali mwandwahe rifikirie dingo hii namna ya kufanya ze interventions za sur terrain ili ritowe ya kifujari yinu ya sayanga mizansi ya rota mwana mkomori ya rota yensi wiyo bawo wakati hiyo ambassador tuundriha harmonongo za uka ngizwe na mradi yabonga mkazo kifu yabo na mushirani juma njema na khairi na amani na usalama. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.